Riwawu sekadiasa punike atur ni dia angreni ni mangkin gelis kecawis antuk sang tapu lapan penyawisnya ini Uduh, ne kedewa anak loh jegek sajoi dewu mulu sangkaning jati-jati idewo merago loh luwih utama Aduh, kebuat atur idewone buku kakedo tekening gelah subuh ngelegang pesan suk semayang gelah anak ibu idewo nanging punio sane Sake waleyan kepinah bandelah adu keyadnyo sane pineh melah tohona dewu Iadnyo ane keraosang utama totona boyo sangkaning arto brane ban mas pipis didong nyende Sake walo iadnyo ane kebausang utama tua iadnyo ane manut tekening perbuatan ane nampi iadnyo sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan gitu bergerak niat wayang yen inarga mayang pangelah
dan pendah buku yoi sangmo kadi macan lantes inar gamayan mawastu lantas imacan lega kena yone yen pet pradene bang lantas yuane merupo kidang bang lantas yuane merupo kancil totona sake walo yen lantas imoyang buke ye ilelipi mapwaro demen girang kena ione ilelipi iyane katak sane mawastu lega lantas ilelipi yen pet pradene bang yong ide kata sawireh manut tekening bebuatan yone iya kambing yang len sake walo yen baosang dani buku yo ikambing adi jak caro anak tuaru narimo adi yo ngelen-len ulat yo ikambing yen ane nayang tuara lega yo ikambing yen pet pradene bang adiah yo pipis dan bina sekadi anak bedak nyuhin yo lantas galeng kido yen inar gamaya nah kitu pragat ban tiang umpamaya sake walu tuturangane jani buke pedewekan dia ane meragam wani turmaning wani kakak anak ibu dia
Tiang tenenan tuah merago anak wani bagus. Ado lantas dini di tengah alase padidi tiang ini. Yang dini ado di tengah alase dadi laki-laki tangguh buena tiang lantas kesepian ado lantas dini kesusupin pandiang Semarang kelut in sawireh tiang subuh keduk ban kewisesan panah yang Semarang duh kengawinan sadri pune ane wasaya sungkan rasa tuah ane ngerana yang sakit dari sejroning angen sakit hati nandang ane madan ka Semarang napi sawireh sanget yang nandang ane madan sakit ka Semarang menapu lantas angon ubat apu lantas angon di tiang namaning